Amen. Ibang nga rabi tayo aming kausat. Dawatik nga rod nga tumader tayo aming makipaglukib kay kanya kiti Bibliayo iti Luke chapter 18 verses 1 to 8. Yung basag kada kayo kausat iti Ilocano. Lucas kapitulo 10 ket 8. Ti umuna nga bersikulo na ingana iti may kawalo nga bersikulo na. Dawatik kakabsat nga sumurot kayo babaen ti panangkita yo ket basag kada kayo daytoy nga paset iti nasantuan nga surat nga masarakan iti Lucas 10 ket 8 nga kapitulo na umuna nga bersikulo ingana iti may kawalo ket kastoy tinakunaen tinasantuan nga surat ket insa una kadakwada ti maysa a pangarig ti kamaudyanan na ti pannakasapul iti diagsarday nga panagkararag ken ti saan a panangpukaw iti inanama a kinunana adda ijay maysa nga ili ti maysa nga ukom adi nakabuteng ti Dios ken di namet padayawan ti uray asino a tao. At damit ijay nga ili iti maysa a babayi a balo ket napan ken kuana nga agkun ko na ibalesan nak iti kabusor ko ket isu nagmadi iti sumagmamano nga daras ngem kalpasan na kinunana iti unig na uray jak kabuteng ti Dios ket awan ti panang padayaw ko iti tao ngem gapu ta daytoy abalo alimutengan nak ibalesak dilakit ta sa anak nga sardingan nga umay kanya ket banugen na ket kinunati apo tinggen nyo ti sao ti ukom anakillo ket ti Dios di nanto aramiden aya ti kinalinteg kadagiti pinili na nga umawawag ken kuana iti aldaw ken rabii uray numabayag ngan anusan na ida kunak kada kayo nga aramiden nanto ti kalentigan adagos nupay kasta intun umay ti anak ti tao masarakan nanto aya ti pamati ditoy daga agkararag tayo ayaten nga kaabsan ama nga nasantuan dagitoy nga sasaom nga ingkam binasa isut mangipalagip apo nga adda tibker ken pigsa ti tumunggal maysa babaen ti kami panagkarkararag nga ti agsarday agyaman kami ken ka iti karim ken ti inanamami nga sidadaan ka nga mangipangag ken mangsungbat kadagiti kami ikararag pagyamanan mi apo iti gundaway manen nga aglakam kami kadagiti sinabaknang nga sasaom babaen iti adipen mo agyaman kami iti puso ken ayat iti pastor mi nga mangikaskasaba iti saom ket dawatin mi ken kaapo nga uray pay kastoy ti wagas nga maikasabay iti sasaom kaskas di kadi nga ipaay mo latay iti parabor mo ti pannakabalin mo para iti adipen mo kang runaan na apo uray pay iti panakisaritam iti puso tumunggal na mati tumunggal anak mo nga pakadanunan apo dagitoy nga sasaom si kakad apo iti mangted apo iti pamindisyon nga gapu kadagiti sasaom babaen ti panangasaba apo iti ayaten mi nga pastor dalusam iti puso mi pakawanen na kami kadagiti nagkurangan mi tapno iti kasta maikari kami nga aglakam kadagiti amin nga pamindisyon nga ipaay mo kanyami iti daytoy nga rabii babaen tinabileg nga nagan ni apo mi Jesus dawatin mi amin dagitoy amen.
Magandang gabi po sa inyong lahat. Na ibang garabi itay amin kakabsat. Welcome to our midweek Wednesday night prayer meeting. And we welcome all of you who are watching tonight. And as we begin our worship, salamat sa Panginoon for the time of prayer. And now as we begin our worship tonight, let us sing songs unto the Lord. Ngayong gabi po, ang ating mga awitin ay songs about prayer and songs about faith. Amen? So, timuna nga kantahan tayo kakabsat. "'Tis so sweet to trust in Jesus." Ilocano. Nasang itunay tiyak talek ken Jesus anabatek at talek at karina tapod no di sa una. Jesus, Jesus ang kalekan iti sa makabyan. Jesus ang napatek nga Jesus nasangkin. Ito'y po second verse. Nasangkin di akalik darana na patek, gapon pampati na Diyosan, kasulbo na dalusan. Jesus, Jesus, ang kalekan, iti sa makabyan. Jesus, ang napatek nga Jesus, nasangkin. Ito'y puso. Third verse. Nagsusurong di at tanek ken Jesus sa napatek. Ang mula at daan ken kuana ingana di ingana. Jesus, Jesus at kalekan iti sa makabyan. Jesus at napatek na Jesus nasangkin. Ito'y last verse na. When nasangkin ni Jesus ko, hinawin ng basol ko, isutiyak ken inanan, napnod ka sa kentanan. Jesus, Jesus ang kalekan, iti sa makabyan. Jesus ang napatek na Jesus nasangkin. Ito'y puso. Amen. Pudno nga na samit ti agtalek iti apo kakabsat. Amen. What a blessing. What a blessing to urian niya iti pasama ken dumteng ti panagbiag. Ket mabalin tayo ti agtalek iti apo. Now our next song, "Tell It to Jesus." First verse. No ada paganagan tanakem inkaken Jesus, inkaken Jesus, nuliday muti ka mapagpek, inkaken Jesus na inkaken Jesus, inkaken Jesus, isut gayem na anos, awan kasta akasat henggayem, inkaken Jesus na amen. Roti adihik mudong hengken kat, inkaken Jesus, inkaken Jesus, nutalwang agayos di tamata, inkaken Jesus na inkaken Jesus, inkaken Jesus, isut gayem na
Todo. Inkakin Jesus, inkakin Jesus, isut kayem na anus. Awan kasta akapsat ken kayem, inkakin Jesus taen. Praise the Lord. Amen. We'd like to, you may be seated. We would like to welcome everyone tonight. Mga kapatid, madaydayaw itiyapo, kadagiti kakabsat, dita HBBC lawag, kada kayo nga kakabsat, na imbag nga rabi iyo kakabsat, HBBC Bakara, madaydayaw itiyapo, HBBC Pasukin, under kay Pastor Bear, HBBC Claveria, Pastor Dennis, madaydayaw tiyapo, good evening, kada kay dita, Claveria, NHBBC Hawaii. Amok nga rabi iyon kakabsat at parbangonen ayan. But I'm sure you will be watching this video sometime later. So naimbag nga aldaw yo, no aldaw yun to nga buyaen kakabsat. So praise God for that. Amen. I would like to announce nga idi kalman ket isut pan nakairugi daytay immun una nga inaramid tayo nga BYI Online Fellowship. Amen. BYI Baptist Youth Impact. Dahil di kakabsat ng organization kat na-organize tapno di kasta kat maministeran tayo di gito'y agtutubo iti Hosanna Bible Baptist Church. Amen. And we thank God because yesterday, wow, ilan ba yung nag-view kahapon? 159 ang pinakamataas na inabot ng ating views. 159. Et nga sawan, digijay talaga nga, nag-click at binuya da kakabsat, dete BYI service tayo di kalman. Okay? I am just hoping and praying, amin nga young people tayo, kat nakapagbuya kayo, ayan, nakatune in kayo. Kaya't nakapimpintas, dete into tiapo, nga mensahe kadatay, idi rabi, kat di kalman, rather, kat sapay kumata, dayjay nga mensahe, mabalin ulit-ulitan, and it will greatly help you. Amen? I spoke about the potter and the clay. The potter and the clay. So, tuno Friday, palubos tiya po kakabsat, we are again planning and praying to host another online BYI, HBBC BYI Fellowship. So, abangan niyo po ang mga notifications natin, ang mga announcements natin. Okay, same time. We'll start at 2 o'clock. Medyo na late tayo last time, yesterday, sapagkat medyo nag-transition kasi tayo ng ating mga gadgets. Okay? So, but anyway, we thank God for a wonderful time yesterday. Amen. So, pag-pray po natin yan. Okay? And of course, we would like to welcome also lahat ng ating mga HBBC members who are watching right now. They are in La Union, Baguio, Manila, sa dinumantiyan nyo, Hong Kong, Norway, Canada, Australia, Middle East, USA, mainland USA, Italy, Singapore, okay, baka dapat buy-buya kakabsat ijay Saturn, Neptune, kan Pluto. Alright, so praise God. At tayo pong lahat ay tumayo and we are going to sing our welcome song, okay? Amen. Let us sing our welcome song. Ready? Naragsaka kita, nga di maray ka, hintay panagdayaw, ken ni Jesu Kristo, idawat ko tako, karangor naken ka, kay balik na kuma, di ayat di ama, hanka ang pangatwa, ika kumabla, ipok kamot amen, makipagkarara, di sagot di ako, ketnan kararwa, ipek sa tay garu, agyaman kamapo, ipek sa tay garu, agyaman kamapo, ipek sa tay garu, agyaman kamapo. Amen.
At sakbay nga kakabsat nga iburay kada kayo ti mensahe ti Apo, itang Arabi, iti prayer meeting tayo kakabsat. We'll sing one song, then we will hear a special song number offering to the Lord. We'll sing that song, Each Step I Take. Amen. We love to sing this song in our church services dito sa ating main sanctuary. Pero tonight, kantante kakabsat the Ilocano, okay? We'll try to sing the Ilocano, Each Step I Take. On the first now. Tunggalagan manubot hunaan na iman at siayan idalan na. Tunggalanges kuna kayayaten ka naratsa di pa nakipagna. Tunggalagan amok nga idalan na nangat nga to ato kaditibyan aging gati maudi nga adang ko yasideg na ititaeng ko. Amen? I know that is tongue twisting, pero mga kapatid, reflect on the message of the song. Yes. This is a prayer song, okay? Yes. So let us sing this song prayerfully tonight. Amen? Yes. Second now. Ada tiyempo apamatik na kapoy numarik na akti kinalupoy iso tiyempo aman lubot matmata nabilegap no adda kanya koro tunggalada amok nga idalan na nangat nga to ato kanitibyan aging gati maudi nga adang ko yasideg na ititaeng ko. Last now. Agtale ka anyaman mapasama imiman at mangket itibyan ingana tu bek manglukat danan mangyegnay kariadaga koro tunggal adda amok nga idalan na nangat nga tu ato kanitibyan aging gati maudi nga adang ko yasideg na ititaeng ko. Amen? What a wonderful song. Katsakbeng karon ngayon nag-iburay kada kayo ti mensahe ti Apo itang Arabi, our message and devotion tonight. We would like to render a special song offering to the Lord. We'll be playing that song, How Great Thou Art. Amen. Amen.
Life is not without sufferings. Awan iti biyag kakabsat nga hanna agpasar, iti panagsagaba. Ket no may papan iti panagsagaba, na duma-duma kakabsat iti kapanunutan, may panggep iti panagsagaba. But tonight, I'd like to share with you suffering from a heavenly perspective. Suffering from a heavenly perspective. This is a series of message on heavenly mindset. Manalangin po tayo. Naindaklan nga Diyos, agyaman kami apo, ken ka itang agundaway. Ket mananapo Diyos, da kami agtaklin, tapnon dawatin mi, ti parabor mo, ti sirib, kas panagadal mi apo iti saom. Ited mo apo ti adipon mo, ti nailangitan nga sirib apo Diyos, ti panakaawat, kadagiti kakabsat nga dumngeg. Tapnon ti kasta apo, ket malawlawagan kami, maawatan mi apo Diyos, ti kasasaad mi, nga kas heavenly citizens apo Diyos iti dayti rabaw iti daga in the aspect and area of sufferings. Lord, please be our speaker, speak to our hearts in a very special way. In Jesus' name, Amen. Sufferings come in 4 reasons. Upat kakabsat iti paggapuan dagiti mabalin nga panagsagaba tayo. Muna kakabsat ket calamities. Kasla kadeti agdama nga pasamak itata, deti COVID-19 is a calamity and people are suffering, both young and old, both rich and poor, both in the province and in the cities. Everyone is suffering because of this calamity. May kadwa nga cause the suffering kakabsat is our condition. Mabalin nga ti physical condition tayo, we have physical infirmities. Meron tayong mga physical limitations. Meron tayong mga advantages and disadvantages. And because of this, ado digiti kayat nga maramid, ngemhantay mo ubran. Ado digiti iba nagkakabsat nga we experience some discrimination and people would misjudge us. Another reason for our suffering is because of carnality. As Christians, we are called to obey. Agtulnog iti yapo. But at times, iti kanito ti biag tayo kakabsat nga agari, dete nainlasagan nga panunot. So we follow our own will, our own way, our own direction, at tayo po ay lumalabag sa kalooban ng Diyos. And as a result of that, there are consequences of our disobedience. So this is a suffering because of carnality. Another reason is because of our conviction. Gaputi pa nag-stand tayo ti sa utiyapo, gaput pa nang surot tayo ti pagayatan iti yapo, ken hala day jay kakabsat, marikna tayo nga numas asideg tayo ti yapo, ni satanas ket kaslapa dun namat, dagiti adu kakabsat nga sufferings, tapnon mahadlangan, day pa nagserbi tayo kumay iti yapo kakabsat. So by calamities, by condition, by carnality, or by our conviction. As God's people, I would like to show to you tonight, first of all, that we're heavenly citizens. Ti citizenship tayo kakabsat langit. Kakabsat, ijay ti paggapuan ti order tayo. Ijay ti paggapuan iti mandato tayo kakabsat. It comes from heaven above. So as far as our life here on earth is concerned, as pilgrims, kung ano ti Bible, and strangers, agdaldalyasat, ken estranghero iti rabaw iti daga, and as we face the sufferings, masapul nga dakada tayo kakabsat ti heavenly mindset. Sapagkat tayo po ay mga heavenly citizens. So I would like to present to you several things tonight when we suffer as heavenly citizens. No, da tayo kat nagsagaba nga kas citizens iti langit. Number 1, when we suffer as heavenly citizens here on earth, what we need to do, number 1, we need to remind ourselves. Amen. We remind ourselves. Amen. Masapol kakabsat, nga palagipan tayo ti sarili tayo. Because we have a nature to forget. Yes. Di ba? Kunada nga rod, it is human to forget. Kunada. Yes. So, naintawan kakabsat, datayo kat makalipat. That's why we need to remind ourselves. Right. Now, ti pangyarigak deti kakabsat, kat kala deti may isang teacher, ngagpa-exam. Kat kunana, dayti exams tayo datagat open notes kunana. Aya, open notes. Ano ka na sa open notes? Ag-exam kayo, ngem mabalin nyo nga alam dati notes yo, kat you answer the question based on the notes that you have answered.
So, hana problema di memorization kasi adamot notebook mo. Ayan. The problem is if you do not have a notebook. So, it is easy to take the exam because adda kakabsat, they di notebook nga pagibasaran. So, as God's people, we are thankful kakabsat because han nga nagkurang niya po Diyos kadagiti sa una kada tayo. Every week, basically, 3 times a week tayo kakabsat nga umay agimong. 3 times a week nga makangagkati sa utiyapo. Plus, the daily devotions mo. So, what the Lord is telling us tonight, mga kapatid, because we are heavenly citizens and we are suffering as strangers and pilgrims in this world, we need to review the Word of God. Yes. We need to review the Word of God. We need to get back our preaching notes. Digiti nagsuratan tayo iso nga kakabsat, nasisita nga dabukod yung nga preaching notes. Nga dito yung kakabsat nga isurat, dagitay maadalyo, dagitay mga ganyo, dagitay banag nga i-impress tiyapo ka, write it down in your preaching notes. Hamo may kabesa amin dayjay. Hamo malagip to amin dayjay. Iso nga ito no umay kakabsat, iti pa nakasuot, wenno pa nagdanag, wenno pa nagkulayaw, wenno pa nakaupay, wenno tay times nga mapasaktan ka kakabsat, get your preaching notes, review. One of the biggest failures of Christians, uray na bayagan na Kristiyano kakabsat, uray na bayagan iti pamati, ag-fail pa lang kakabsat. Do you know why? One of the biggest reasons is we have not learned to review our notes. We have not learned to review the Word of God. Kakabsat, nalipatan tayon. Yes, that is a fact. That is being human. But we have to review our notes. Amen. There are several verses that I could show to you that we need to review. Romans chapter 8 verse 18, the Bible says, "For I reckon that the suffering of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us." Amen. So, i-review tayo digiti nga verses, nga mangipalagip kada tayo, nga digiti sufferings ti agdama, kat nothing compared kakabsat kadagiti dayag nga nailangitan. In 2 Corinthians 4:17, it says, "For our light affliction, which is but for a moment, worketh for us a far more exceeding and eternal weight of glory." Amen. Brethren, do you have your notes? Adam wala preaching notes you kakabsat. And I encourage you, brethren, review your preaching notes. Please, review your preaching notes. Hamo malagip amin, tunog sagaba ka, hamo mapanunot amin, matrobol di panunot mo, hamo amuti aramidem, maupay ka, and all of that. What you need to do, get your Bible, get your preaching notes, review the messages that God gave to you. Kada ibagakten ka, kakabsat, makigtut kanto, nga nagaduti na isurat mo nga nagpipintas nga banbanag, nga impakita tiyapogan ka, bayat ti panagdingdingag mo, iti sa utiyapo. Kakabsat, han mo kumanga sayangan dayta nga gundaway. We all know that money and time should not be wasted. Di ngamin kakabsat, ti kwartahan na dapat malustay, ti panyempo, ti tiyempo, han na dapat nga masayang. And have you ever realized that your sufferings must not be wasted too? Han nga dapat masayang kakabsat. And the only way that your sufferings will turn to become worthwhile and profitable is when you get your notes and review your preaching notes. Amen. Review the Word of God. Amen. So number 1, as heavenly citizens, when we suffer, we remind ourselves. Amen. Number 2, as heavenly citizens, when we suffer, we rejoice greatly. Amen. We rejoice greatly. Yes. In 1 Peter chapter 1, verse number 3, that it a message nga in-share ko kakabsat last Sunday morning. The Bible says in 1 Peter chapter 1, mga kapatid, here in verse number 7, that the trial, starting in verse number 6, wherein ye greatly rejoice, though now for a season, if need be, ye are in heaviness through manifold temptations. So, datayong anak ti Apo kakabsat, numan pa'y ada pa nagsenaay, but when sufferings come, we rejoice greatly. Deti nga panagragsak, uno panagrag-u kakabsat, kat bunga di pa nag-review. Amom no nag-take ka di exam, kat ko na di teacher open notes, tapno amuyot answer, deta problema yo. Okay? Kat awan notebook mo, talaga kakabsat nga malidayan ka. But if you have a notebook,
nga nagisuratam, kakabsat. Kat here comes the question. You refer to your notebook and you find the answer. You will be glad to put down the answer. Mga kapatid, as we review the Word of God, as we review our preaching notes, digiti banag nga impakitan tiyapo kada tayo kakabsat, it brings great rejoicing in our hearts. We rejoice greatly. Amen? So nga no, upay ka iti dayting agdama, aglidliday ka iti dayting agdama, agdandanan ka iti dayting agdama, review lang ta notebook mo, kabsat. Aman, alaam DJ notebook mo, review and it will give great joy into your heart. Number 3, kakabsat, number 3, when we suffer as heavenly citizens, thirdly, we remain in our course. We remain in our course. Agtalinaid tayo kakabsat, kadaytoy inted ti Apo, nga tarayon tayo, kan panghawakan tayo, nga pamati. Now, no course ko na tayo kakabsat, ti kayariga na dito, kasla ti maysa nga college course. No nag-take ka kuma iti engineer, ayan, nangala ka ti kina engineer. Opo, kat mariknam nga marigatan kan. There is a temptation nga ag-shift naksa. Inaksa iti sabali nga course, inaksa iti sabali ti nalaklaka. There is a temptation. And it's the same way in us as Christians. Dati pa nag-serve tayo ti Apo, panangsurot tayo ti pagayatan ti Apo, panag-grow tayo ti na espirituan, here comes sufferings, temptation upon temptations come upon us, and we are tempted to change course. Kunana nga ro, dati kanta, at times, kunana, the day seems long, our trials hard to bear. Kala nagbayag, nakatatidog, nakapapaot daytoy nga panubok. We are tempted to complain, to murmur and despair. Masulisog tayo nga questionan ti Apo, kung na tayo, Apo, kastoy. We are tempted to complain, to murmur and despair. But Christ will soon appear. Kung ano jay kanta, amen? Kat malagip yung kakabsat, di jay Israelites in the Old Testament. The Lord delivered them from Egypt. Okay? Delivered them from the Red Sea. These are people nga, handa pulos tandaanan kakabsat. They never review what God is doing in their lives. So, to nadadan kakabsat, iti may nga sitwasyon, kat awan ti danom, kas kada awan iti makan, they would complain and say, Moses, eto na yung sinasabi namin sa iyo. You are killing us in the wilderness. Let us go back to Egypt. They are tempted to go back to Egypt, kakabsat. Maybe there comes a time in your life nga you are serving God, you are following the Lord's will, kat umay ti panubok, ti pamilyam, digiti anak mo agsakit, karon ti problema yung agasawa, karon ti problema iti negosyo, kat kunam I thought, if I follow God, the Lord will bless me, kam nga kastoy. So you are tempted. Tapos, makitam dagiti backslider, makitam dagiti unbelievers, kaslang, bakit sila naglagan ti biyagda? Kaslang nagmayat ti biyagda. Samantalang ako ganito. So, dagiti nga questions kakabsat, normally, they come into mind, and sometimes, agilunod ka pingatan, kat kunam, sana sila na lang ang ganon. Bakit ako pa na naglilingkod sa Panginoon? We are tempted. But brethren, as heavenly citizens, we need to remain in our course. 3 verses I want to show to you, tapnon ti kasta kakabsat, kat may encourage kayo, ngagtalinaed, kadeto'y course tayo, deto'y panagserbi tayo, faithful tayo latati, hapo kakabsat. Amen? In Hebrews chapter 12, verse number 1, Hebrews chapter 12, verse number 1, the Bible says, here in verse number 1, wherefore seeing, we also are compassed about with so great a cloud of witnesses. Nakita yung kakabsat? Cloud of witnesses. Now, dito yung witnesses, kakabsat, it does not mean nga isuda kat buy-buyaan da tayo, wunukit kitahaan da tayo. Tipagpakita na dito yung kakabsat, isuda dagiti makapanagnak. They are witnesses. A witness is somebody who has experienced the situation. May testify na, kumbaga, nakita na, napadasan na, napagdaanan na, kakabsat. Ibig sabihin, deti pagdadaanan ti pamati tayo nga sufferings, trials, no man pa'y nagpaiduma, kakabsat. These people have been in such kind of situations.
Kat addadan jay langit kakabsat, cloud of witnesses, kunana iti Bible. We are surrounded, we are compassed about. Ibig sabihin, nakatado dagiti mga ipanagnaghang kadapat give up. In other words, adon ti nakapadas kadeta. Kat, nakita dati kinaimbag ti Apo. Napanagkanda iti faithfulness iti Apo. Kada dadan jay langit nga mag-celebrate kat kunada, I'm glad I kept the faith. I'm glad I ran the race. I'm glad I fought a good fight. I'm glad I went to church. I'm glad I won souls. I'm glad I was faithful in my giving. I'm so happy that I served the Lord. Dadan jay langit. And they're celebrating the joy of it. And they are saying, hey, kayong mga naan dyan, kung sana makasigaw sila ng ganon. Kung sana makita tayo ng ganon. They would shout and say, don't give up. Kami ang mga patunay. Kami ang mga patutuo. Mga kapatid, don't give up. Don't change course. Manatili ka lang sa paglilingkod mo sa Panginoon. And then the Bible says, mga kapatid, dito sa book of 2 Timothy, 2 Timothy kakabsat, that the testimony ni Apostol Pablo in chapter 4, he said, in verse number 7, I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Henceforth, there is laid up for me a crown of righteousness. Kunana, daytoy nga inaramid ko, daytoy nga linipas ko, daytoy nga inanusat, kunana, there is laid up for me a dagururay kanyak, ijay langit, a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day. And not to me only, but unto all them also that love His appearing. Oh, kakabsat, when you are tempted, gaputa makitam ti lubong, makitam ti sarilim, makitam ti problema, makitam ti pamilyam, makitam dagiti awan ken ka, makitam dagiti adday ti sabali, and questions upon questions begin to flood into your mind. Listen here, look up to heaven, focus on what the Bible says, and stay in the course, because there is laid up a crown of righteousness in heaven for you. There is a reward waiting in heaven. Kaya sinabi po ni Apostle Paul sa book of Philippians, sabi niya, what will I do? Forgetting those things which are behind. And reaching forth unto those things which are before. Sabi niya, this one thing I do. Lipatag tinaglabas, talikodakon itinaglabas, kat kamakamik iti masangwanan. The Apostle Paul said, listen, our labor, our witness, our faith is not in vain in the Lord. Let us wait patiently for His coming. Amen? We remain in our course. Don't let amoy palubos kakabsat nga di pa nagkitam nga naintawan, di pa nagkitam ang naindagaan kan nailasagan, alilawon na ka, luklukon na ka, kat upayan na ka, kat pataudan na ti, nagduduma nga negatibo nga gagabet, yan da panunot mo kakabsat. Listen, you must focus on the Lord. You must consider the cloud of witnesses. You must look at the crown that the Lord has prepared for you. Remain in your course. Kakabsat, dayti pa nagserbita iti Apo, dayti pa mati tayo is very rewarding. We remain in our course. Number 4, not only that, but fourthly, when we suffer as heavenly citizens, number 4, we rest on the Lord. We rest on the Lord. Anat ka nang asawon ti rest, kakabsat, hang agina nang awan ubrana. Ti ka nang asawon kat agsadag. Agtalek. The word rest means to lean on. Kakabsat, iti pigsa tayo kat awan dito rabaw ti daga, addadjay langit. We rest on the Lord and we come to the Lord. The word rest means we seek refuge. Our help comes from heaven above. Amen. Isong ko na dito Hebrews chapter 4, verses number 4 to 16. In Hebrews chapter 4, verses 14 to 16, I read verse 16. The Bible says, let us therefore come boldly unto the throne of grace. Where is this throne of grace? This throne of grace is in heaven, where we belong, where we are called citizens, where we are called sons and saints. Dito yung kakabsat, we are strangers and pilgrims. But heaven, we are citizens. And the Bible says, go to where you belong. Let us come to the throne of grace. Bakit po? That we may obtain mercy
So, brethren, our source is the throne of grace. Doon po galing ang ating tulong sa trono. Sino bang nakaupo ron sa trono? Wala pong iba kundi ang ating Panginoong Yesus. He is seated there. He is on the right hand of God, mga kapatid. He is King of kings and Lord of lords. So, we rest on Him. We come to Him. Dito nga gundaway kakabsat, come to the Lord. Rest in the Lord. Seek refuge in the Lord. And then the Bible says that we may obtain mercy and find grace. Alam niyo ba itong ibig sabihin ng find grace? Makasapol kanto. It's almost in the same, medyo related ka DJ Greek. DJ ko na nakakabsat ni Archimedes. Do you know Archimedes? Agdigdigos kat pampanunutan na, di may sa mga mathematical figure. I don't know what was that, but when he finally was able to figure out, he shouted, he said, Eureka! Eureka! Tumalon siya mula doon sa kanyang bathtub. Tumakbo siya na naked. Nakalimutan niya na naked po siya at tumakbo. Sinigaw niya, Eureka! Ibig sabihin, I found it. He became excited. Yes. This tells us of the joy experienced when a seeker finds what he has sought for so long. Di dyan agbirbiro kakabsat nga na ma-figure out no ana dayjay kat nasarakan na kakabsat with great joy, with great excitement kunana, I found it. Amen. So ano kunana dito yung Bible, to find grace, ibig sabihin, no napang kay jay trono kat masarakam jay sapsapulim. Maawatam dayjay mo maawatan. Ipakita tiyapo king ka, tibanag nga, han na maawatan jay bukod mo na itawa na panunot. Find grace. Kakabsat, hantay nga agbukmuk lang, ti biyag tayo, hantay nga, let's not despair, let us not be depressed, let us not be down, but when these things happen in our lives, come to God, to the throne of grace, talk to the Lord. No kailangan nakasaritam 30 minutes, 1 hour, talk to God, just talk to God. To no malawlawag ang tapanunot mo, wow, kakabsat, mapukaw, titanikala, digito yung nga negatibo nga banbanag kan. And what a blessing you would be able to say like Archimedes, Eureka! Amen. I found it! Amen. Brethren, keep the heavenly line of prayer open in your life. Amen. Masapol nga di linyam, tip kararag, di langit kat open lata kakabsat. Don't just rely on your own strength. Sometimes, kakabsat, when things are going well, hante unay man nagkarkararag, numayat itikat katawa tayo, hante unay man nagkarkararag, when we have a lot of supply and everything is sufficient, hante unay man nagkarkararag, and brethren, that is very dangerous. That's why we as heavenly citizens should always be praying. The Bible says, pray without ceasing. So keep the heavenly line of prayer open in your life. Last but not the least, as heavenly citizens, when we suffer, we remind ourselves, that's number 1. Number 2, we rejoice greatly. Yes. Number 3, we remain in our course. Number 4, we rest on the Lord. Number 5, and the last, when we suffer as heavenly citizens, we relay these truths to encourage the brethren. We relay these truths to encourage the brethren. Hantay nga sarilyon kakabsat, di gito nga blessings. Hantay nga sarilyon, di gito nga banag nga ipapaitiyapo kanya tayo. We have to relay these truths to encourage the brethren. The Bible says in Hebrews 10:24 and 25, and let us consider one another. Hala nga tabagim ti panunutem ti pamati ti padama Kristiyano. You ask tonight, kumusta nga ta ni Kastoy? Kumusta nga ta ni Kastoy? You know, the things in my mind, sometimes na iniisip ko, ni nga ta Kastoy, makabuyad ang ataman lang. Do they have internet? Meron ba silang data? Are they able to watch? Because we are concerned about their faith. Suffering is not the main problem. The main problem is their faith. Sa totoo lang po, hindi po yung COVID-19 ang main problem dyan, although it brings problem. But the main problem is when you have a weak immune system. Kasi kahit po may COVID-19, pag malakas yung ating immune system, somehow we would be able to overcome. Dahito yung virus no problema kakabsat. That's why we praise God, many are recovering. Because of the medicines and vitamins that boost their immune system. Because up to now, there is no medicine for COVID-19. Wala pong gamot.
Ginagawa lang po, pinapatibay, pinapalakas lang para malabanan nila mga kapatid. Itong COVID-19 na ito. And so the problem is not primarily the problem. The problem is weak faith. Kaya ngayong gabi mga kapatid, there are brethren who are weak in the faith. Dati giti kakabsat, ngaglamlami isunog, kapkapoy kakabsat nga, handa kaya nga masungbatan, di giti sa ludsod ti panuno. So what do? We relay these truths to encourage them. The Bible says, consider one another to provoke unto love and to good works. Not forsaking the assembling of ourselves together. This is our assembling at the moment. Temporary way of assembling together at the moment. Kahante nga baybayan, deti kakabsat. Give chance nga ti Apo, i-encourage na kakasauna ka through the preaching of His Word. As the manner of some is, but exhorting one another. And so much the more. The Bible says, as ye see the day approaching. Nganganin kakabsat ti Aldaw, sabi niya, that's why we need to exhort one another. Amen. Now, anat i-share tayo, Pastor, anat i-share ko. If I text, you know what you need to share? Encourage them about heavenly truths. Encourage them, kakabsat, may panggap di gito na-discover mo, na-review nga encouragement ti pusom. Yun ang ibahagi mo sa kanila. Yung mga bagay na ang Panginoon nag-deal sa'yo, in-encourage ka, kinomfort ka. Yung po yung sinasabi ng Bible sa 2 Corinthians 1:4, that we comfort others by the comfort. Di pang comfort mo sa bali, di comfort nga yung tiyapo king ka, idi ka nito nga masapol mo iti comfort. Kaya mga kapatid, as the Lord has comforted you tonight, and as the Lord will comfort you through reminding yourself, reviewing His Word, reviewing your preaching notes, and applying those things in your life, remember others. Amen. Message them. Kumustahin mo sila. Yes. Amen. And share it to them. Amen. Oo. Anong isi-share mo? Heavenly things. Kaya sabi ng 1 Thessalonians 4:18, wherefore, comfort one another with these words. What words? Amen. Words about the second coming of Jesus. Amen. Words nga ni Apo nga ni umayan. Yes. Those message nga kunan ti Bible, nga digiti sufferings tayo at the purpose ti Apo. Amen. They are needed to happen. They need to happen in our lives. Amen. Because of the kaya ti Apo, the message about God is in control, God is on the throne. These are the truths that we need to share to our brethren. Amen. Of course, sometimes may ibaga tayong alakas talan. And that statement means, I feel you, makipagriknakan ka. But we should be able to give message, exhortation, encouragement to our brethren. So what do? We relay these truths to encourage the brethren. Let's exhort one another. Let us encourage one another. Let us provoke one another unto love and good works. Nung Monday night, salamat sa Panginoon. Mga kapatid, every Monday nagbahagi po ako ng family devotion lesson. And I praise God that our men would post the picture doon sa aming group chat ng mga men, and they show the family having their devotion and things like that. To God be the glory. We are provoking. We are encouraging one another to stay on course. We are encouraging one another to stay in the faith, to not quit, to just keep on going on. No, makita yung kabsat nga maupay ka kabsat, encourage them. Hamo nga imamig, isuna, no, dikat, tulungan, i-encourage mo, ikararag mo, show to them the encouragement of the Word of God. Amen. So mga kapatid, we are heavenly citizens. Kat digitoy, iti basic practical instructions nga aramiden tayo kakabsat, no umay iti panagsagaba. Can we review them? Okay? Number 1, when we suffer as heavenly citizens here on earth, number 1, we remind ourselves. Dayti kaditi masapol nga aramidem ita kabsat. Nga imbes nga ag Facebook ag buya-buya ti tiltila da alam ta notebook mo kidde tag review ka. Amen. May kadwa, number 2 that we need to do, we rejoice greatly. Agrag u ka mo ipalubos nga digito iko takawon na diragsak mo. As you review the Word of God, it brings joy. Number 3, we remain in our course. Don't quit. Maybe you are tempted to quit, but don't. We remain in our course. Be steadfast and movable, always abounding. We rest on the Lord. Amen? Go and find grace, and you will come back shouting, Eureka! Eureka! Lastly, number 5, we relay these truths to encourage the brethren. Oh, kakabsat, narigat iti agsagaba, ngem naragsat, gaputa da iti yapo. Agyaman tayo ka, digito nga biblical instructions, digito nga pamalagip,
kakabsat. Ngem nasaysaya at no digitoy, kat may aplikar tayo itibiyag tayo. Kan nasaysaya at manan, no digitoy nga niya aplikar tayo itibiyag tayo, kat may share tayo nga maiburay, nga pang-encourage iti sabsabali nga Kristiyano. To God be the glory. Amen? This coming Sunday, mga kapatid, ibabahagi ko na naman ang gospel. I have a message for us as a church, but I will also share the gospel. So again, promote, notify the rest. I'm sure they will be greatly blessed. Amen? So share the good news. Marami pong mga magandang balita ngayon, like marami na rin ang nagre-recover, and praise God for that. But share the good news. Invite people to listen to the gospel of salvation. Amen? Let's bow our heads in prayer. Lord, numan pa'y naduma-duma ti sufferings, calamities, because of our condition, sometimes because of carnality, and many times because of our conviction as Christians, Lord God. Salamat sa instruction na ito. Salamat na pinaalalahanan mo kami. We are heavenly citizens. Kat adda iti mandato, adda instruction, nga impaay mo kada kami, no kasano, nga sangwan mi, sarangten mi, kan sarakusukan mi, digitoy, nga sufferings iti agdama nga panagbiag. Kat Lord God, no kasanuman ti panakisaom kadakam itang arabi hang kumalang agpatingga nga na-appreciate mi ti message, uno na aragsakan kang managding ti message, no di kat apo, anyaman dayta nga nakitungtungam kanyami Lord, i-apply mi kuma. Pagbiyagan mi kuma, aramidan min, itamutla ang apo Diyos, kat mananami nga ma-experience ti ragsak as a result of obeying your word. Lord, we lift our hearts to you. We give you glory, honor, and praise. In Jesus' name we pray. Amen. All of God's people say, Amen. We'll be singing one song as we give our offerings tonight. Awitin po natin yung shelter in the time of storm, iti Ilocano kakabsat. So, before we sing, manalangin muli tayo para sa ating offering. Lord, thank you so much. I pray that as we give tonight, we look up to you, Lord, as the provider of our needs. Continue, Lord, to meet the needs of your people. Maraming salamat, Panginoon, sa patuloy na provisions nyo sa amin. That the bendicionam even as we sing tonight, in Jesus' name, Amen. Amen. On the first na, ready? Ni Jesus tihintay kapkan, da isulaing di kaman. Uray anyat mapasamat, kenkwana talat masarap. Koro! Ni Jesus ti kapkan, adapegat, adapegat, adapegat. Anyaman na mapasama. Second. Isot tino ay nual daw, datay tiin na salingdan. Nurabiin mapagtengtay, datay tiin na bantayan. Ni Jesus ti kaptan, nuadapegan, adapegan, adapegan. Anyaman na mapasa. Third verse. Tuti bagyo umasinin, kenkwana intay kumaben. Lisod sarketay kentay ken, anyaman na mapasang te. Ano ko no? Di Jesus di kaplano, adapegan, adapegan, adapegan. Di Jesus di kaplano, adapegan, anyaman na mapasang. Last verse. O Jesus Dios anadong mo, si katitanig mirapo. Iti peglan amasango, dakam ka di tiyes parmo. Amen. No adapegan, adapegan,
adapegad ni Jesus ti kapkano, adapegad, anya ka na mapasama. Amen. I hope nga na-enjoy tayo kakabsat, iti prayer meeting ta itang Arabi. Amen, church? Amen. Let's continue to pray for one another. Kat di kita'y BYI tayo, ulitit pa nan, this coming Friday afternoon, okay? Amen. So review your Bibles for Bible quiz. Review the preaching notes para po sa ating quiz for the preaching. And invite your friends, notify them. Pero ito po, ipanalangin muna natin. And we'll be giving you further notice or notifications tomorrow by the grace of God regarding our BYI fellowship. Okay? Amen. So glory to God, good night, and God bless you. Stay home and stay safe. Amen. Amen. Okay? Asan?